Maikanem abilin. Tinapalapas insang sangit ni Ami ti sakit tinagam na gapo talinipat daytoyen ni Victor. Inanandingay met ni Lando ti balasang kabayatan na gapo iti kinaliday met ni Rina kayat na ti agpalailang nalagip na ti mapan iti pasdek nga impatakder ni mamana. Nagustuhan na ti aglawlaw ti pasdek. Inapresyar na ti kinapintas ti aglawlaw. Nagkidaw iti arak kada Bart ket naginom agingga na Bartek. Itagagayem at tuin tituloy ti nobela tayo ana Paulwan. Maikanem abilin. Uminom tayo an. Diyak matlatan ti. Naging inom. Boss, gundaway mon. Gundaway mon dito kanitaw. Bayam lang nga ibusan na ti arak. Ano niya? Hoy, anyan tararamidin nyo. Agsyat kayo mata. Join me. Boss, ikampay ti arak. Barta ka manalaing. Pumanaw kan dito itongan. Ha? Darasam ti pumanaw. Tamangan numadisnog ko tamatang. Matak, boss. Pumanaw kan ko naman. Bagbagak ti pagsayata ang ti mamot kayat. Saan ti saan? Tiloko. Awanan, Jackson, kabalan ti bagi. Mga boy. Tulungan kan, ma'am. Ipan ka iti siled ni mamam iti dahi ti apastek. Ijayan ti pagturugam. Nabartek kang aminan. Dituyak pa'y laakim nga to apas at ti mansyon. Sa anak pa'y lang kami na makaturturog. Umapay itilagip ko dagiti paspasamak. Dagiti pasurot ti jablo ani Bart. Isudat ti makagapo. No apay anatay ni Manong Rodrigo. Nariribok ti panunot ko ita. Saan da ang masapulan dagiti tattao anang serak ti mansyon? Ngamsyak. Amok ti kinasya sino da. Iti panangikat ko iti maskara ti lalaki a pinalek ko iti paltog. Nakitak amay sa apasurot ni Doña Anita. Wen, sa anak nga agbidton. Kalpasan na. Nangag ko pa'y titimak da Bart kentungan. Naglawag anangag ko ti panangbilin ni Bart kadagiti kakadwana. No agipulong hak kadagiti pulis. Amangan no sa andak apat dyan. Katsakpay ti mabalikog. Kat no ibagakmat da ito'y ka ni Victor. Amangan no anya ti aramidan na. Amangan no mariing terik na nga agibalas. Akas iti kanayon nga ibagan ay di. Ad-adda pa yan amanayon ng tipongtot na kadabat. Kat mapatay na ida. Saan? Jak kayat amamansaan ti ima na iti daradag iti awanan bahin. Isu nga ilimad ko laengan ti amin. Boss Bart, inturod mo gayam ni Ma'am Marina iti silid na. Juan, apay? Sayang, boss. Sayang. Tiang niya. Kunamin o gundawaya man. Sumunod ka man. Nagpintas ni Ma'am Rina. Ay nagputa pay. Ure asino alalaki, boss. Agtarigaga iti kinapintas na. Boss,
Apay no isulangan ti ayatem. Lipatan mo na dyan nga ila. Ngamin matay tumot la dayjay. Anya? Wen mate. Tartari gagayan ni Madam Anita amatay dayjay babae, boss. Iso lipatan maon. Ngamin adan tao at tinangdanan na amang sisim kenkwana ket patayan na. Sino da ita tinangdanan na? Jak amo. Basta ada tinangdanan na. Anya? Isuan ni Ma'am Rita langan tayo ating boss. Ngam no di mo kaya siyak lagan. Sumardang kan? Ha? Awan pa'y nasaya at ngay bagam. Ha? Kalukwan amin ti mo. Ha? Agpay sumatibag bagak boss. Atay wanak di ti paraangan ti pasdaktongan. Ha? Jak kaya't amang ngagdag iti awan kas skan na ngay bagbagam. Ella, adda kagayam dito'y kusina. Wen, Mama. Uminumak ko maiti gatas. Sige, mangtimpla ka iti dua. Sagay sata. Wen, Ma'am. Sipod na tayo ti asawa. Saan akon ang makaturturog. Iso lang amin ti pampanunutak. Mama. Kat day tala agkarkararag dar aramida. Idaw-dawat ko nga agpulon to kuma dagiti kriminal. Wen, Mama. Agpuludan to. Saan nga agtalinaad ti kinadakas da? Mausig dan to amin. Ella. Ma'am. Ato yung tigatas yo. Agyaman na. Ala. Inuman yun day tagatas yo. Kat maturog kay matan. Tenggat rabiin. Oray sika. Saan mat arumbang akanayon ka nga agpunat? Rosa, ayan ni Ami. Apay jak makita dito'y kuta. Diyak ka mo manong lando. Diyak na siputan dinagturungan na. Di mo na siputan? Kasta nga rod. Sige, tasapulot niya, Ami. Sige manong. Madlaw nga gusto ni manong lando ka ni manang Ami. Di na mailibak tayo ta. Ang sayang. At damatan ay ayatan ni manang Ami. Saan ang maikat itilagip ko ni Victor? Amok asaanak ang may karikan ko na. May san adi-adal. Idinto ta siya. Jak na tumpal ti plano niya to. Ti agpada kami ang makaturpos. Hingga po itinasahang apagtan ko. Iso asana ko na maikarikan ko na. Kat nirina, ti maikarikan ko na. Ami? Ha? Anyat ang mamamitin kita kalayan. Kaya't ko lang ang may maysa. Og may saka nakatugaw iti dahi abato. Ami, sana ron bungay may kaditoy. Nangruna katag may saka. Kaya't ko nga oray dakas ti mapasama kanya. Di kagsaw iti kasta. Inton na minsan. Ipakadam kanyak ti papanan. Nalawag. Nando, awan bibiyang mo kanya. Iso nga oray anya ti mapasama kanya. Awan bibiyang mo. Saan ako napagtaktakan iti oras? Anya ti pagkaskastam? Ni Victor? No saan ka napatagkan ko, ana? Siyak! Napatag ka kanyak! Lando, dirumbang apagtaktakan na iti oras. Sana may barbang. Ang subli ka ni Jakuta. Katbaybayan na kong dito'y. Saan? Saan ka panawan, Ami? Awan gapo na asurot-surutan na kagastoy lang to. Adda! Gaputay ayatan ka!
Agsublitan ni Jikuta. Umay ka, Nani. Agsublitan ni Jikuta. Pakawanan na kay ti Jarko itay, Ami. Jak nalapdan ti Riknak. Lando. Amak. Sana siya tilinaon ti puso. Awan pa nagayat mo kanyak. Bayan naklat ako mamang kipagkita masagnanakan ka. Amok. Wan sirbitin pa nagayat ko kan ka, Ami. Mawanan yaman na. Tinapatay. Makita ka na talgad ka. Umdas ka niya kon. Akanayan ka makita. Lando. Saan ka nang sangit, Ami? Sa kayatan nagtagdag itilwam. Ami ka. Ituloy tan timag na. Agsublitan ni Jikuta. Malagip ko ni Rina, Ella. Di kayang ayat ni Victor. Apay ni Rina, ma'am. Apay asaan nga imay idinakamasayag day di Rodrigo. Saan na nga ta, anamuan? Oh, Jaka mo, ma'am. Talaga ka di akayan ayat ni Victor, day jay. When, ma'am, dinamag ko day taabanag kan kwa na. Kat inaklon na akaayan ayat na. Adda nadlaw ko kan kwa na. Idinadakamat ko tinagan ni Ami. Ami? Tinangisagutan na iti kwentas, ma'am. Ha? Rimanyag tirupa na idinadakamat ko tinagan ni Ami. Kat agpilit ako yugak kano iti ayan ni Ami. Anya? Idi imbagak ajak amo ti ayan na. Kala at alimmiday tirupa na. Kailiw na nga ta. Mabali na kasta, ma'am. Aguray ka, Ella. Ayan ka di ita da itang agnagan iti Ami. Kwa, ma'am. Jak amo itanti ayan na. Jak mat ngaminan nakikita. Awan mat ngaminan iti sigod at trabaho na. Pimanaw ka nun. Sayang. No kumatag sabat ti dalanda. Tapno isula kuman ti ayatan ni Victor. Ma'am? Kinapudno na. Jak kayat da ya arina aparakin ni Victor. Gapu tapat jak. Tumulad to iti ugali ti inana. Anya? Adda parikot mo, Lando. Ibagak tipod ng mga ansang. Pampanunutan. Noan niya abyak tiagur ure kada tayo dito'y kuta. Anya? Nariribok ti panunot ko. Saan ka apalilaw iti marikriknam ita, Lando? Noan yaman day ta apakariribukan. Lipatam ko man. Laglagi pam kumati kariti tunggal may sa kada tayo nga adda dito'y kuta. Timang bales kadagiti nakabasol kada tayo. Amok, mawatak ti mapaspasama kada kayo kanyaan. Ngam adda paglintigan dito'y kuta, saan ka di? Sana mabalinti agi innayat. Maiparit day ta dito'y kuta. Mangansang. May salang tirik na tayo aming nga adda dito'y kuta. Tiagbaligi amang patay, kadagiti nakabasol kada tayo. Anya? Imay ni Rina dito'y pasda? Idinaminsan nga aldaw. Naitatipod na madam, kaya't dito'y tinagturungan may. Kat? Nagbarbartak mat madam. Anya? Kaslad na parikot na. Diya ka mong imay dito'y. Pinagtalinad nakmat ngaminan ni Boss Bart dito'y pasdak madam. Isodya akong nakaawit di mansyon.
Kat naibagak ko makada kayo. Ayan itan ni Rina. Saan na nagawawid ije mansyon? Nay, apay nga madam. Awan mo't. Saan na nagawawid? Ang mga nunapan mati di asyanda. Di naman ngaminan kaya't ngay tulad mi. Kabagilan na kanutag maneho. Anya. Ala. Mapan kay di asyenda itamat lang. Mapan mo kita o di jay. Wan madam. Apay nga may ka dito opisina mi. Umay ko lang damagan no imimay dito yun ni Rina. Saan mo't nga imay dito eh? Kasta ka di. Awan ngamin ija asyenda. Apay asap sa pulam. Kasano? Kat sana nagawawi di asyenda kan ora ija mansyon. Kasta ka di. Adda ngamin parikot na, Simon. Kat amangan no anyakit din ti inaramid nan. Apay anya ngamin ti parikot na. May papan, iti kaayan ayat na. Linoko ti kayan ayat na. Jakam mo. Basta ti kunana, may papan, iti kaayan ayat na. Day takot ngamin ti kunakan ka. Padi mo damagan no anya ti parikot na. Day talang ngamin sugal ti aday ti panunot mo. Ha! Simon, dinak ipapain titoy. Ala, ingkay sa pulan ni Rina. Sa mabagmat dahi jay amam Rina, manaktak iti trabaho. Sa pulan ta ka na, boss. Iso ti bilin ni madam. Pangsagtapulan tangay kankwanan. Basta ag-drive ka latan Iturong na tanto kotse. Anya? Maglikaw-likaw tan dito San Isidro. Parang makita ta, boss. Apay ngamin na pimanaw. Basta ti kunanay di pimanaw. Saan na kasapulan nga itulod pa'y. Kabalan na kano ti ag-drive. Di na ka din baga ti papanan na. Awan mo't nang kung ibaga na, boss. Unay mo't dahidayan. Napalay sakit di kanayat. Isuwag pagungganan. Boss! Isarting mo ti kotse. Dayjay ni Ma'am Rina. Ikaw! Pagpakamatay sa matan, boss. Isarting mo ti kotse. Ni nga Rina tinakita datongan. Agbaliw nga tamon ti pangedeng ni Lando ket panawan nan ti kutada. Gagayem, di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin! Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. May kanem abilin!